Ukirora ituura ria Kibiko kuma kuraihu, uhoreru waguo ni uria Mugikuyu augaga no thumbi na ruhuho. No miingi ya micii no itigitwo na Kiriro na makaya kuri thirikari. Nie ndi mukuru uguo ndi mukuru ri ngoruta ko mbeca cia kurugamia nyumba ringi. Turakora nyumba cigite miatuka minene. Mwene guku arauga akire nyumba eno na milioni 15, no miatuka imwigite na Kiriro kumana na thafari nyingi cia kugeria gwetha kihoto giake. Hii nyumba vile umeona is a huge house. Na damage is almost, I could say, a half of it. Especially the side facing where the explosives were coming from. Guku nakuo no hathara maratara makiuga meritwo muhunguru ucio giakwo gutikahurwo baruti undu uria utekikire. No rira ithuothe to experience ria hathi kwiki ewe ni twacokanirie tukirwa ti hathi kwiki ni China ireka ki ile gukurungu magikira makenja tanero. Milipuko ilikuwa kubwa sana. Hata wakati mwingine mama alikuwa ananiuliza mzee ni kama earthquake inapiga. Ona ni twathamaga tondu nyumbani inainaga muno itagitarire ria kwa ria mairi giatukana magithie thi. Ni mutamburuko wa reli ya kiru ya SGR ya kilomita 4. Utongoria wa itura riri riu ugite akia reli maugite mekurihana kuringana no nene no thukangia wa nyumba. Itua riria riu marauga ni rigaruritwo. Acio iguru wa tunnel ni maiguithanirie mekurihwo nyumba ciao na migunda yao na mehere. Kuma hau aria meja wa tunnel 300 meters na 300 meters mwena uyu nyumba cio nicio ciokaga ku inspection marihwo kuripia nyumba ciao no acio matiathamaga. So kuma hindi o gutiri undu uri wa happen. Atulire kuriha flat rate either nyumba yaku ni ya mabati kana ya ihiga kana ya gorofa kuriha 50,000 each. They said take it or leave it. Sasa tukashindwa 50,000 nyumba kama yangu kubwa. What will it do? Neguo mandengere ciringi 50,000 ngibesa icio ingi cire iguru ri cirathie ko hakora citirandeithia guthondeka nyumba yakwa, akora citirandeithia guthondeka kioro kiu giakwa kiaguire, akora citirandeithia nginya gucokia rufu iyo eraura. Ni waaki uratanywo guteithia huthiria reli no kuri Aikari a Kibiko waaki uyu ni gitango. Uyu ni mucio wa Edward Kinyanjui, omwe wa miciria mingi itigitwo hatikaine ya kugwa toria rona thini wa nyumba eno uria kwina miatuka. Ngiribotera Inooro TV kuma mwena wa Kibiko, gitagwo muitiriri wa Wangari.